ما هو تاريخ التكوين المهني في الجزائر؟ وما هو أقدم مركز تكوين؟ ما هي التخصصات التي كانت متوفرة آنذاك؟ للإجابة على هذه الأسئلة شاهد هذا الفيديو. في الحقيقة أن ظهور التكوين المهني في الجزائر عنده امتدادات مع العهد العثماني، حيث عرفت القصبة بعض المراكز المتخصصة في الحرف والصناعات التقليدية كالطرز والخياطة والحدادة، وكانت هناك تنظيمات خاصة بالمهن. هذه التنظيمات تشبه النقابات بالمفهوم الحديث، فمثلا نجد تنظيمات الدباغين، الإسكافين، الحائكين، النجارين وما إلى ذلك. وكل تنظيم كان يحدد عدد المتعلمين حسب حاجة واتساع السوق، وكذلك حسب القدم. وكذلك افتتحت عدة ورشات لتعليم البنات النسيج والخياطة. ولكن بعد دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر لم يهتم بتاتا بتعليم الأهالي، ووصلت حالة التكوين المهني كباقي القطاعات إلى حالة يرثى لها بعد بعض المحاولات المحتشمة، مثل تأسيس مدرسة في مدينة دلس لتعليم حرف الصناعات الحديدية، ومدرسة أخرى في مدينة لمسان لتعليم النسيج والخشب. وفي سنة 1878 أنشأت السلطات الاستعمارية مؤسسة لتعليم الزراعة في مدينة وهران لمسان عند موشل، وأقيمت مدرسة للبنات من طرف السيدة أليكس، وكل ذلك من أجل استغلال طاقة الشباب وتكوين مساعدين ومسيرين لأعمال المعمرين. لكن بعد الحرب العالمية الثانية وبعدما تدمرت البنية التحتية لفرنسا، زادت حاجة فرنسا الاستعمارية إلى يد عاملة مؤهلة، وذلك من أجل تحريك عجلة الاقتصاد. وهناك فقط أتاحت الفرصة للشباب الجزائري من أجل التكوين في الصناعات والحرف. ومنذ سنة 1945 شرعت فرنسا الاستعمارية في سن قوانين من أجل إعداد برامج خاصة بالتعليم التقني الموجه لمراكز التكوين المهني. أسندت مهمة التكوين المهني إلى الديوان الجهوي للعمل في الجزائر، وبدأ حملته الإعلامية تحت شعار جيغاني ان ميتي، وهذا لتعبئة الشباب وإقناعهم للالتحاق بالتكوين المهني. qu'a été créée l'organisation qui pourvoira à ces diverses nécessités en lui donnant, dans le délai le plus court, la formation professionnelle exigée par les besoins immédiats si elle correspond à ses possibilités personnelles. De cet inutile, on va faire un être utile. De ce chômeur, on va faire un travailleur spécialisé. Comme dans la claire lumière d'Alger, le sort du chômeur paraît plus misérable. Entre le bleu du ciel et le bleu de la mer, perdu dans l'immense panorama d'une grande cité en plein développement, l'homme semble plus perdu encore que dans la grisaille du Nord. Il veut vivre, il cherche. Mais comment gagner sa vie? Quel travail peut convenir à cet être que la guerre a pris au sortir de l'adolescence, sans lui laisser le temps d'apprendre un métier, et que la paix rejette dans la vie, sans lui assurer le pain quotidien du travail? À une époque où la technique est reine, le spécialiste seul possède une valeur. De moins en moins le manœuvre à sa place dans le monde du travail. Et l'homme à tout faire d'autrefois devient de plus en plus l'homme à ne rien faire. Conséquence de la guerre à laquelle on ne songe pas assez. Ceux-ci sont partis sans avoir eu le temps d'apprendre un métier. Pour d'autres, apprendre était impossible parce que les maîtres étaient soldats. Un vide s'est fait dans le renouvellement et le nombre des ouvriers qualifiés nécessaires à l'industrie moderne. كيف كانت تتم التسجيلات؟ يتوجه الشاب لأحد مكاتب الديوان الجهوي للعمل، ويملأ استمارة تحمل المعلومات الشخصية ليحجز موعدا للفحص الطبي. بعد الفحص الطبي يخضع إلى سلسلة من الاختبارات النفس التقنية، ثم يوجه إلى التخصص المناسب حسب نتائج الاختبارات والتي تكون قد حددت قدراته وإمكانياته. car l'offre comme la demande est diverse et mêlée, et l'office du travail s'ouvre à tous, hommes et femmes, vieux et jeunes, tenant compte des nécessités du moment et des facultés de chacun. L'aspirant spécialiste, avant tout, devra se plier aux examens les plus complets de son état physique. Il est, on le conçoit, absolument nécessaire de savoir d'abord s'il est apte à faire le métier auquel il peut être destiné.
C'est ainsi qu'il passera, après s'être soumis aux mensurations et aux pesées classiques, à tous les examens qui pourraient déceler chez lui un détail anormal auquel il faudrait remédier. Pour cela, un service médical équipé d'un matériel parfaitement moderne permet de procéder à tous les examens et à toutes les analyses dont la somme donnera le diagnostic complet. Passé le stade de l'examen médical, nos candidats auront alors à se soumettre aux divers tests qui décèleront leurs aptitudes particulières, leurs faiblesses et leurs moyens et permettront d'orienter d'une main plus sûre le candidat vers le métier qui lui conviendra le mieux. Ainsi, le dextérimètre à cheville montrera la rapidité motrice du candidat au cours d'un travail simple et uniforme. La reproduction exacte d'un modèle à l'aide d'un fil de fer et d'une pince demande de réelles qualités d'observation, d'adresse et de soin. Le dynamographe renseignera sur la force musculaire du sujet ainsi que sur sa ténacité au cours de l'effort physique. Le tourneur de l'AI permettra d'apprécier l'adresse du sujet au cours d'un travail complexe exigeant en même temps qu'une bonne dissociation manuelle, un effort d'attention soutenu et une bonne mémoire motrice. Les tests Oméga mettent en jeu les mêmes aptitudes, mais dans un travail plus limité exigeant une adaptation continuelle et précise. Le pointage de l'AI permet de mesurer la rapidité motrice ainsi que la précision de la frappe au cours d'un travail à rythme imposé. Le test de la souricière demande pour être réussi une grande souplesse des doigts et du poignet et l'acquisition rapide d'habitudes motrices complexes. Le candidat qui doit remonter ce bloc dans le temps le plus court met en jeu toutes ses qualités d'observation, de jugement, de compréhension. Le test de Couve-Lésine permet d'apprécier les aptitudes au classement rapide, la mémoire visuelle et met en jeu les qualités de méthode et d'organisation. Ainsi... ما هو أول مركز تكوين في الجزائر؟ يعتبر مركز العفرون أول مركز تكوين في الجزائر، حيث بني سنة 1947 وبني على موقع مرتفع يطل على سهول امتيج الخلابة، وكان متخصص في مهن البناء. ويعتبر مركز التكوين للعفرون مركزا جهويا لأنه آنذاك كان يشرف على عدة ملحقات تصل إلى غاية الولايات المجاورة، ثم توالت افتتاح مراكز التكوين عبر التراب الوطني، وبلغ عددها عشية الاستقلال 47 مركز تكوين. Une fois connues ses possibilités et ses qualités virtuelles, le candidat est envoyé dans un centre de formation professionnelle accéléré. Ainsi, pour les futurs maçons, un centre modèle a été installé à El Afroun, où, devant un paysage harmonieux, une importante colonie vit et travaille à apprendre les rudiments puis les secrets de la maçonnerie. Dans la commune de Hussendey, près d'Alger, l'école de maçonnerie du centre de formation professionnelle est entrée en service. Et déjà sous la conduite de maîtres qualifiés, une soixantaine d'apprentis maçons se familiarisent avec le maniement de la brique et de la truelle.
التخصصات التي كانت متوفرة آنذاك: كانت هناك التخصصات القاعدية وكانت محدودة. الهدف الأساسي منها هي سد احتياجات الاقتصاد الفرنسي وكذلك تسهيل حياة المعمرين، حيث نجد تخصص البناء، الطلاء، الميكانيكا، الحدادة، النجارة وغيرها. On trouve là réunis les divers aspects du beau métier de bâtisseur. On y apprend à savoir user de la pierre et de la brique, éléments primordiaux du métier, et par des exercices appropriés, passer de la rudimentaire bâtisse aux travaux maîtres de la plus ancienne profession du monde. On y trouve aussi, pour ceux qui s'appliqueront plus spécialement à utiliser le béton, le cours de ciment armé, où de la confection des armatures au coffrage et au coulage, on suivra les étapes de la découverte de ce métier spécial auquel la vie moderne fait appel de jour en jour davantage. À côté se trouvent les centres de formation de menuiserie qui formeront en 6 mois d'honnêtes ouvriers du bois. Le journal quotidien est devenu pour beaucoup une sorte de nécessité. Cette nécessité a fait ouvrir une section de formation de linotypistes et de typographes. Il manque chaque jour un tourneur, un ajusteur, un mécanicien. Il convient de former chaque jour un tourneur, un ajusteur, un mécanicien de plus. النمط التكوين: عرف التكوين المهني النمط الحضوري، أين كان يقام التكوين بشقيه النظري والتطبيقي في مركز التكوين، كما عرف أيضا نمط التمهين. Des centres de formation professionnelle accélérés semblables sont installés dans toute l'Algérie. Certains fonctionnent avec la participation active des chefs d'entreprise intéressés à la qualification de la main-d'œuvre. Pendant tout le temps de leur formation, il est alloué une indemnité aux stagiaires. مدة التكوين: كان يخضع المتربص إلى تكوين مدته من 45 يوم إلى غاية 6 أشهر. يتعلم الشاب المعارف الأولية والمبادئ الأساسية للمهنة. Après quelques mois, le désœuvré de naguère a acquis les qualités requises d'un bon ouvrier dans la branche qui lui convenait. الشهادة المسلمة: كانت تمنح للمتربص عند نهاية مدة التكوين شهادة الكفاءة في التخصص الذي اتبعه. Il sort du centre où il s'est instruit, assuré de sa science nouvelle et possesseur du certificat qui fait foi de ses qualités professionnelles. Il peut à nouveau aborder la vie, mais il l'aborde maintenant avec de vraies armes. Il peut refaire... التوظيف والعمل: فرنسا تحتاج لإنعاش اقتصادها، تنقصها يد عاملة مؤهلة لزيادة وتيرة نهب الثروات الجزائرية وإعادة إعمار المدن الفرنسية في وقت قياسي. تنتشر مراكز التكوين عبر التراب الوطني ويزداد عدد المتربصين، حيث وصل سنة 1958 إلى 6432 متربص، وكان المتخرجون ينقلون مباشرة إلى فرنسا للعمل فيها باعتبارهم يد عاملة رخيصة وغير مكلفة، وكانوا يشتغلون في المهن التي يرفض الفرنسيون العمل فيها. مشاركة قطاع التكوين المهني في الكفاح المسلح: قطاع التكوين المهني لم يكن مغيبا عن القضية الوطنية، وهو كذلك ساهم في قوافل الشهداء بخيرة شبابه. نذكر الشهيد سي محمد بوقرة قائد الولاية الرابعة، والذي كان يشتغل مكونا في تخصص التلحيم في مركز التكوين بليدة. ما لا يقل عن 12 متكون اغتالهم الجيش الفرنسي خلف أسوار مركز التكوين في العفرون. دفنوا جماعيا بعدما اتهمهم المستعمر الفرنسي بالمشاركة في العمليات الفدائية.